ibukara pintu langit. Iya to na tutau lay rampe madi cingok ko po ng Allah Ta'ala kuyulo na malaikat. Yang ketiga, iya to na tutau malada na dani na bitta. Jadi talolongan nga. Nomor side lay bukarang pintu langit. Nomor 2, maka din po ng Allah Ta'ala na podangi malaikat na itay kerotak kuyawak. Lihat hambaku, puray makasiwing natajang ngopi pakasiwing nasabari pamasena po ng Allah Ta'ala na paturo napamakada na bitta. Itulah hambaku yang umatku yang aku cintai. Jadi ako meki pojok ko na bitta. Meki nilaw doang ang malaikat. Ibukar pintu langit. Lolong baraka. Ya ko pura ki masampa dyan mangaribi. Ajak tasalim sige. Onro ki mata jauh betul. Agi-agi mani ipigaw. Meki mengaji angaji ki. Tapi si kanja na kutulay asam paja sunnah ki anarakan. Namanya sholat sunat awabin. Ya, paya tu awabinnya dua rupa. Angka capak na duhae. Angka to palawangan na mangaribi si bawa isah. Tapi dena sapaka mana tau pandrete oke palawangan na mangaribi si bawa isah. Angka makadatannya awabin itu. Angka to makada awabin. Tapi dalilnya yang paling kuat itu capak na duhae. Biasa ki masam paja sunnah duha tate 10 liwa. Macawe di loroh. Iya na tu makan jala da duha. Iya na tu duha makan jala da nasaba 20 nah mancaji awabin Jadi niat na sampai sunnah duha, tapi posisinya sholat itu awabin. Bisa misalnya awabin. Pada koto mas sampaja 10-2 tahun tanah, ya dampengi dosa 50 tahun tanah.